بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Adesso io dico, te ripeti dietro a me, inshallah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ونبيه ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم والحمد لله رب العالمين. Detto in arabo che Allah unico, Muhammad sallallahu alaihi wasallam un profeta, Isa, quindi Isa quel che chiamano Gesù in italiano, non è il figlio di Allah, invece è figlio di Maryam, è un profeta, era un profeta come tutti gli altri profeti, un messaggero di Allah. Alhamdulillah. Alfa Mabruk. Auguri.